Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinang penyajang kakenhon helping young people entertainment kitmu ban wanrap yang sasisian mentausnem yaka Hills Festival Shillong 2019 kaban long haka khatpra bat khat khandai tarik u risau arjar khat khandai halom air pengat kabadon hasnong umbir kumba arpo minute aa nalat umsau kani katamasa katmu ban ailat ya kisamla ki badon kasap hakaput katem ban yo ya karansan bakham he ban peni yala ki jong kisap Kindan ru kijing pen bernya ya kinong wan bat kijing leka ya baro nadu ki barit hadu ki behe. Habaya keren bat u proprietor u ba sahil majau ula ong ba mentau snem ma u bat kakenhun kitmu ban wan yalam ya laingut kinong ruai bat nong tem na bari. Kata unong ruai Roy Soul Child na Cameroon, u producer and DJ u Mamsus Junior na Australia. Ubala jutem lang hagran san kum ka Lost City Music Festival, but kinong tem kum ka ASAP Rocky, Lil Uzi Vert, Marshmello, Timmy Trumpet, Will Sparks, Marlo, but kiway de. Sa uway u popstar uba paunam ha u Jay Wedford na Australia, ubala kersyanda u Justin Bieber, ubala jutem ru but kinong ruay ba paunam kum ka Selena Gomez, Akon, Migos, French Montana, Bat kiway kibabun un wan ban pensyong shit ya kinong wan pekai hakane katamasa. Kindon kumba kan real tali ki kinhon tem na kajala ki jingbam ba per ki jakai le kai ya ki khanna bat nalor kani kinong penyai kin wan raru ya ka hot air balloon hagaban penher na benta kinong wan syakane katamasa.